Bang wala ko panglupan sin Allah subhanahu wa ta'ala imabot na in adlaw simpag po asa nato kawaan tagto adlaw na. Wala na to kalimatahan. Lagi wala na to kaya na naman inbis kay dagan sin zaman. Inbis kay dagan sin waktu. Haadlaw ini imabot na kita niyo kawaan tagto adlaw na haadlaw ini impag po asa sin kita niyo walillahil hamd. Hadalam mihat to mga milya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala malaggo na ipagsarang sukulan na to pa Allah in nakampit pa kita niyo in imabot pa kita niyo sarta piabot pa kita niyo sin Allah ta'ala habulan ini haadlaw ini hawakto ini ibansin hamahapon ini. Natumtuman na to mga palangwan ng mga agam Islam. Ingaton na to intiap-tiap tikang lambang sinwakto panaw sinwakto amore sabi ni intikang ta lagi amore sab ini tiranan maghahaw po ataw akan magkukulang inwakto ta. Ang kanahambog hakaptangan Ibn Sirin hakaptangan niya Ibn Adam innama anta ayamun idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Hamaan ako lang labi hakaptangan niya yakoy anak ka po Adam innama anta ayamun. Sabon na tuod ini kawabi ako sa pantong waktu, adlaw. Ida dahaba yawmun, dahaba ba'du. Apabila manaw na, in adlawan mo, in ang kaadlaw doon kay mo, damit yan mananoy sa in kaiwanan adlawan mo. Nadihay ni mga palangwan na mga agam Islam, mabaya kita ni masindi. Asal-asal in waktu dumakan na sadya paunahan. Bukon indakan niya paulihan. Na misambihat to in waktu dakan paunahan wailuon muli rapat in subay na to sa uton. Paglumba-lumbaan sa uton in waktu doon na hinang. Hakabayaan sin Allah ta'ala ibaan doon na hinang akaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamapon ini mga kaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala gumawa kita niyo pangadjian hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu intiranan mahasil na to in kahanong halong pangatayan sing kita labi luba na di haadlawan, habulan, haduman, simbolan Ramadan. Lagi masih kita nubihaon hapagnanan asara awakhir. Tumtuman na to mga mulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag yari pa kita nubiusan sin Allah ta'ala din mga nikmat niya amunin waktu usun na to pa kayon in mga waktu bius ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hakabayaan iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inda na mga ibadat patumtum ka to sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadat maluhay na to hinangon. Ibadat bukun na mahusa ingin hawabaran serta ibadat malaggo misampa uno sibi-sibi
malaggo in karayawan kamumpaatan niya pahadarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis kabaita an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Akhrajahu Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. In hadis Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaun natu hamahapon ini amo inden hamanga hinang ibadat malaggo in kamumpatan niya muna pagin mabaran singkitan niyo mahinang nato ibadat di haaddawan simbolan Ramadan lapay na haduman niya in mahambok kita niyo roon in tiranan mainumpong kita niyo roon mahambok kita niyo roon biya na bay takato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habayta niya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah at niya hakapta nga si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon lang niya doon ha kauman na hambuok na inumpong sila habay sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin masjid yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Then mga sababan na hambuok sila na inumpong sila tiranan naon in pagtumpok nila yaon hambuok lugal labi luba na doon halugal habay sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin masjid imukar na simpaghambuk nila imukar na simpaglingkod-lingkod nila pagpunpun nila yatluna kitab Allah amunain inlingkod nila hakar na mamasa singkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin Quran. Di peto mamarahi hamanga sila bariman wa yatadarasunahu bainahum. Hadi pamamarahi basahon nila in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Basahon nila in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amu inyaon halom sing Quran wa yatadarasunahu bainahum. Iban piangaji nila pa ingkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inlingkod na to hamahapon ini, in panainghog na to, hawak to ini, lamod ini, den hamanga pagpangadji. Di hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, tarta, amo na ini, in mga source long simbasa pangawaan na to hikakamdus simpag-agama na to source hipangawaan na to hikakamdus simpag-ibadat na to amo na inlabay basahon na to in ayat kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amo nin Quran hikarwa niya labay amo in hatihun na to pangadjiun na to in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala den naman hadiakan sin Allah ta'ala iban den naman halyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag inimahinang simtip tiap-tiap muslim tiap-tiap amin nag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala halingkod niya halingkod niya ang kasasaat hapagbasa kalam sin Allah ta'ala. Halingkod niya ang kasasaat panainghog niya. Kimita simbein ni pagpangadji.
amuin kiawa hakalam sin Allah Ta'ala amunin Quran, kiawa hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, hasunna niya, dihay ni din mga kalawan, mahasil na to, din mga nikmat, sa lagu-lagu, amuin saddiya, hitunyok sin Allah Ta'ala, himutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun papangatayan, sinhambuk Muslim, amuid nag-iiman, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna inlong sin Allah subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah. Dan mga himutang sin Allah ta'ala, dan mga hitunyok sin Allah subhanahu wa ta'ala, maong papangatayan sin mga sila beriman. Amun tiranan biasa nila ingkalam sin Allah, iman pengadjian nila hiyati in ayat kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun in Quran, long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. At malingkan long sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunyukan sin Allah ta'ala, butangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun palong pangatayan sin bangsa Muslim, amuna insakina kahanong kasanyang sinhalam sin pangatayan niya. Nikmat dakula in kahanong sakina amuin himutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin pangatayan. Ang paingkahanong ini sin pangatayan mga palangwan na muhaakam Islam, amo na ini inlawag-lawag sin manusia hakatiling kalalam, pangberiin kalawag nila amuin kahanong kasanyang simpangatayan nila sa luhay nila, mamuhianan dia luhay nila di hadunya. Nampay mga sila beriman, di haagama nila haagama Islam, tiranan hapag amal ibadat nila, labay hapagbasa sing Quran, labay hapag pangadji, besa pantong biyay ni waktu, biyay ni zaman, amo na intiranan mapuso na to, amo na ini intiranan mahasil na to, insakina kahanong kahayang halam simpangatayan simbar iman. Nalang sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat niya, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma imanihim. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat niya, huwalladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Siya in mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala, anzala sakinata, in nagbutang, in nagtunyok, maun papangatayan, simbar iman, amo na in sakinah, papangatayan si mga bariman, din ha mga hikmat, bang mahasil, bang madawhat sin tiap-tiap bariman, in kahanong halam simpangatayan, in kasanyang halam simpangatayan, serta in nagbutang ka ni Allah Ta'ala, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, yazdadu imanahum ma imanihim. Tiranan magsusung maggaganap impag-iman nila, impamaratsayan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyazdadu imanahum ma imanihim. Maggaganap impag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inmano siya bang imbar iman,
maggaganap impamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, maggaganap impag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto maggaganap magkukusog impag-amal ibadat nila lagi impasupatan nila iban sintuhan nila Rabbul Alamin. Kahayang halam simpangatayan liawag-lawag sinsabarang mano siya hadunya ini. Adapun imanga sila bangsa Muslim, yari nag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapagbasa nila kalam sin Allah ta'ala, amuning Quran. Hapagpangadji nila, biya simbehay ni, piyangadjian nila, hiyati nila, in pagdungog nila yaon, in siya sabot, sin mga kaguruhan, hatong simpag-agama sin kita niyo, yawa, halam sin Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagbasa tahati, hakalam sin Allah ta'ala. In paghati tahati, in pagpangadji tahati, hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunayni in hikahasilta, hikakawata, sin kahanong halam sin pangatayan ta, di sa lugay tauno mamuhianan di haram sin dunya ini. Allahu Akbar. Sa lagu nikmat inihanugaran kita sin Allahu ta'ala kahanong halam sin pangatayan. Inlingkod mo pagbasa sin Quran. Inlingkod mo kimita dumungog sin pangadyan kewa halam sin Quran. Amunayaun sababan tiranan hikahasil mo sin kahanong halam sin pangatayan mo. Napinasadya mga uno, dugaing bangsa. Aon din ang mga manusia, dugaing bangsa, lagi dugaing inakama nila. Aon din ang mga suy-suy manusia, inhambog tao yaon, nabang nagdayara, dayahan, barkanan, yaon kaniya. Malaggo imbay niya, mataod in sasakatan niya, mataod in alta niya. Hambog waktu, diungog niya ingkalam ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi piangaro niya ha mga makahati sin ayat yaon hasabiat tu kihatihan niya man in ayat yato sarta labay diungog niya in ayat besa kaniya amunayat tu in waktu tiranan nagsahada siya simut siya paagama Islam. Hawak tuman sa Yasubu sin imam bang mayta siya simud paagama Islam in jawab niya in lingkat sin jawab niya bang mayta siya simud paagama Islam long niya in jawab niya hapanga subusin imam talugay ko lang nabuhi talugay ko lang na nag-ummul biya simpangummulan kuwihaon lugay ko hadunya wala ko lang niya nadawhat wala ko lang niya kananaman in kasanyang simpangatayan kasanyang singkabuhianan Pat malingkan kaya na naman ko in kahayang sin halom sin pangatayan ko. Hawak tuman diungog ko in kalam ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.
Dugay nga agama. Diri inna maray bang inbang sa Muslim mararan na durungog inkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta dumadlaw dirungog na halam sinbay niya lagi dumadlaw biyabasan niya halam sinbay niya. Damit kiyan mga palangungan na mga agama Islam in pangatayan tayo ni tatakallab magkapinda-pinda. In pangatayan simbar iman sin Muslim tatakallab magkapinda-pinda isambatan. Hati niya ubos magkakanap magsusung in pag-iman ano waktu magkuku in pag-iman sinhamok bar-iman. Na pagkaimpangatayan si bar-iman bihatto lagi intag kontrol simpangatayan si bar-iman amonin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amunain mahsud si Allah. Ha? Na pangatayan sing kita niyo ano waktu magsusung yung pag-iman, ano waktu magkuku, maghihina, lagi intag kontrol kaniya amunin Allah subhanahu wa ta'ala na innabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam imian hadis niya ala wa inna fil jasadi mudghah ida saluhat saluha jasadu kullu wa ida fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabon na tulong niya aun halom ginhawabaran sin manusia mudghah at tinadugo kumpul. Ida pasadat pasada jasadu kullu. Bang kumangi indugo kumpul ini pasada jasadu kullu. Tantu kumangi isab malapay in anggaw takbaran sin manusia. Ida saluha jasadu kullu. Bang dumayaw indugo kumpul ini doon ha laom sinuno ginhawabaran sin manusia saluha jasadu kullu. Tantu dumayaw malapay ingkatan tanunun anggaw takbaran sin manusia. Nauli pagnanan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indugo kumpul ini amuna inlong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wahyal qalb. Siya nalong na inuno impangatayan. Na impangatayan mga palangungan na muhaagam Islam pagka in Allah subhanahu wa ta'ala siya nagkontrol amunay ni inihalagaan piapangayo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paimpangatayan biya sinagi na agi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaun halima sin Allahu ta'ala insya'a azagahu wa insya'a akamahu. Intanda impangatayan na to yaun halam pagbaya sin Allahu ta'ala halam kumkulimaniya in Allah subhanahu wa ta'ala insya'a azagahu. Bang magbaya in Allah subhanahu wa ta'ala palingun niya, hibalun niya in pangatayan sin manusia. Wa insya'a akamahu damikyan bang magbaya in Allah subhanahu wa ta'ala patutugon niya
in pangatayan sin mano siya doon habubutangan niya. Na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunaini impiangayo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Allahu Ta'ala dan hamanga parcingin hawabaran piangayo sin Allahu Ta'ala amo impatutukon doon haaga masin Allahu Ta'ala iban patutukon doon hapagtaatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amo na impangatayan sing kita. Amo na inuno pangatayan sing kita. Lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatanda pangharga niya. Hapangatayan sing kita beriman. Piangayo niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahumma ya muqallibal qulub Tabbit kalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif kalbi ala ta'atik. Allahu Akbar. Sarayaw dua. Piangayo sin Allah Subhanahu, piangayo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilma na sindua alang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya muqallibal qulub. O Tuhanku, amo intakbaya simpangatayan, tagkontrol simpangatayan, sabbit kalbi ala dinik. Patutuga in pangatayan ko doon haagama mo. Allahu Akbar. Kaya ngayon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in papatutukon in pangatayan niya doon haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amunin agama Islam. Sarta damikyan kaya ngayon, resab sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Allahu Ta'ala in patutugon na isab in papapalingon in pangatayan niya maun hapagtaatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihatto in panghalga sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapangatayan. Bangin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang halgai sin pangatayan lagi piangayo niya patuhan nato Rabbul Alamin in patutugon in pangatayan niya doon haagama sin Allahu Ta'ala in papatutugon in papapalingon maun papagtaad pa Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi aula imyakatu ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in labi aula pataurun nato in pagpangayo nato pa Allahu Ta'ala biya sin dua sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam may di tanumag lagi biya sin sambatan ta in pangatayan ta intag kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impangatayan tayo ni magkapindah. Si magawa, in ubat dakula, in bang kita mabaya tumutog, in pangatayan ta, doon haaga masin Allahu Ta'ala, doon hapagtatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, subay mararan impagpangayo tapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dua biya sin dua nasabot kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Haupo dua manuhay na to uno hapalun sarta maluhay na to hipangayo dua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bihattu inuno inkahalga sin pangatayan mga palangwan na muhaagam Islam. Natumtumon na to mga milya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan ini mga palangwan na muhaagam Islam sibi dapat tingin hawabaran amun nyari mikit hagin hawabaran si makawa malaggo ingkarahan niya hagin hawabaran sing kita manusia. Sibi makhluk piapanjar sin Allah Ta'ala. Magbiya ray ni kum limatay ni. Yari nakabutang halom sinuno. Ginhawaran sing kita. Si makawa misampa sa sibi. Amunay ni hindi makato buhi. Amunay ni hindi makato namanaw-panaw hababaw gumi. Nangkan na bang marayaw in kaipat sing kita niyo bang marayaw in pag-ayad sing kita niyo tanto dumayaw in kawi na to pamanaw-panaw na to diha hababaw gumi. Napinanasadya habang sa Muslim himinang singkakahinang tiranan hikawak sakit sinhalam sin pangatayan niya. Pangatayan malano biutang sin Allah Ta'ala sakaliin manusia lawagan niya hinang tiranan hikalummi sinhalam sin pangatayan niya serta hinang hikalawag sakit sin pangatayan niya. Nang kanasabi sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida saluhat bang dumayaw in gua parakan sin pangatayan sin manusia saluha jasadu kullu magad in anggaw ta'baran sin manusia. Wa ida pasadat bang kumangi in laum pangatayan sin manusia pasada jasadu kullu. Demikian lapay kumangi ingin hawaran sin manusia. Na in manusia di mamintang bang sadya pikilun sin manusia in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Allah Ta'ala wa fi anfusikum apala tubsirun. Bang sadya ni dungdungon sin manusia. Bang sadya ni hibutang sin manusia papikilan niya ilang iban sin palom sin pangatayan niya. In ayat pinasabot ka inalong sin Allah Ta'ala wa fi anfusikum apala tubsirun. Tiranan malaggo na hikapag sarang sukul sin Muslim. Tiranan na hikapag sujud sin Muslim. Tiranan na hikapag amal ibadat sin Muslim. Haayat nasabot lang sin Allah Ta'ala wa fi anfusikum apala tubsirun. In iyang katu sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan long niya hagin hawabaran niyo. In hagin hawabaran niyo yan. Apala tubsirun. Di nyo kakitaun. Di nyo kalilingon. Bang beriin in kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indayaw kapapanjari sin Allah ta'ala hamatamu.
Indayaw kapapanjarisin Allahu Ta'ala hadwa tayo mo. Indayaw kapapanjarisin Allahu Ta'ala hailong mo, hasimud mo. Indayaw kapapanjarisin Allahu Ta'ala halima mo. Indayaw kapapanjarisin Allahu Ta'ala hasiki mo. Indayaw kapapanjarisin Allahu Ta'ala doon hat katibuukan singgin hawabaran mo. Wapi anfusikum apala tubsirun long sin Allahu Ta'ala. Di nyo karang nalilingon kitaon ingin hawabaran niyo sabun na tuod wairuun na sarayaw-rayaw kapapanjarisin lingkat kapapanjarisin gin hawabaran pat malengkan tupot Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pinanasadya hamanu siya inyaon ingin hawabaran nila cukup-cukupan. Di magawa kabakan mo inmanu siya yan. Miamaling. Di maikod. Hadikan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bisan makaingat magsarang sukul pa Allahu Ta'ala. Maikot magsarang sukul pa Allahu Ta'ala. Mabugat. Indila niya, insimud niya. Labi luba na ingin hawabaran niya, hisujud niya pa Allahu Ta'ala. Tiranan, panglaggo, pagsarang sukul niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga palanguan na muhaagam Islam. Murah-murahan, barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in pangadjian naka na to hawak to ini iban hamahapon ini damikyan bangaon din hama kaptangan sin ako wala imamu ando paamuhan rakuman bangaon din hama kaptangan sin ako imamu inya to tawpik sin Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in waktu na to in lingkod na to di mungug sin pangadjian amo in pangadjian kewa hakalam sin Allahu Ta'ala amo ning Quran iban pangadjian kewa hadis Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi liyaway nato hamanga pamaham si mga sila as-salafu as-salih hadalam bihat to hitukban namo in pagsarang sukul muna Allah Subhanahu wa Ta'ala mahuli maun kanyo pa mga katay manghuran namo sibo da kimi kita yari hatiranan iban yan di murungog mga aikom hakapupuan salam doa mong kaniyo murah-murahan tema sin Allahu Ta'ala in amal ibarat sing kita niyo manahot maaslang di na ako magpahaba damikyan magsarang sukul ako pamuk maas na to paguro na to bakang patuan Zakaria Muhammad murah-murahan barakat sin Allah Ta'ala indugto niya habihay ni amo in dimihil waktu pagpangadjian ini serta lapayon na to pangayon dua murah-murahan dihilan pa kakusog inambuok maas guro sing kita niyo ini di na ko magpahaba tubtub dito na sadya in himumungan ko Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله